Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subbatan TV bisrat TV kisah TV semalamian. Wallahu alam igat enuku bang tamaning gitu TV subai mian subai ubus malaikat mati. Ubus mati kemon. Ubus nasi mati kemon. Mian event teman bisraten bi ini pusat nebetein ini me etinen me betei ini kemon makhluk etinen Allah Subhanahu wa taala ini si yen teman bisraten bi si Israfil Israel in Somali ke Israel main Israel emet teman betein usa sinin alhamdulillah abdu tu kau semanamian kalau si Malik biar asal hilang tiba-tiba ilmu bisa pitte ko kisah rumah kisah sepusung ya mian supat ni Israel hinapusan atinan matei tinapatei Allah Subhanahu wa taala bangene makhluk mian yene si Israel yene mebetei kemon amban manusia do sampai ke malaikatan sampai sin ampat etin iya mebetei samia ubus pagnan sinin tigpes ni kemon mate ne in manusia duk mate ne in ke malaikatan wala salomal gaan niya gaan niya sedih mian mati ni kemon sumegua bisan pega neni abdu nia perembua piate bego bangsine nia perembua su rumen ne malaikat bos nampan malaikat itu bos kem malaikat gitu tahu mengagem ke istirati bang ini ke su nia pe umar dembua sedih amban yene memebetein umus na pinapati wallahu subhanahu wa taala usnia perembua ga tapapate wallahu subhanahu wa taala ya perembua pembeko seru bang sila manggai ya beko amban manusia umus de ke manusia mati abdo malaikat umus de ke mati tag na pinapate pete amban si kemon ete ampatle si Jibril umus de pusan ene mebeli Jibril ene Israel nus puas amban mati de kemon bernyawa manusia mati ini etinen malaikat mati ini ubus dan Allah Subhanahu wa taala limanil mulkul yaum tiba sih semua ini puas sampai ini dia membesar Allah Subhanahu wa taala limanil mulkul yaum ya perempuan cuma kok menggarip naga menggarip sini bisa mati ini kamu bisa dan ampan makhluk manusia kemun mesti mati kan itu kan ampan mekin nebi-nebihan manusia itu us malaikat kemun ubus na mati kan usialaw ini kan ubus kemun sebenarnya asa dem buat tebi sina sa dem buat tebi ya Allah SWT yene pinne inenan yene in kamatein isi mengir yene memepetein ubus na mati sumegua mangga memetein sa box yene inenan kemetein ibi mangga nese pinanisi na pusan sa sinin pasupat tebi besrai na sinin yan tebi saro nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambat si hadis si Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinne yu'ta bil maut yawm al qiyamah ka'annahu kabsh amlah ini kabsh amlah ubus fayuqifu bainal jannati wan nar
Eko yung malaikat ng buhay, sabi. Yung malaikat ng buhay si Israel, tinago Allah subhanahu wa ta'ala, pisi antara surga dok narka. Alay, pebetian ini. Demikian ini. Ayuqibu bainal jannati wan nar. Thumma yunadi munadin ya ahlal jannati fayaqulun labbaika rabbana. Qal fayuqal hal ta'rifuna hadha? Fayaqulun na'am rabbana hadha al-maut. Basata kaya muna induk bagi manante benuin. Thumma yunadi munadin ya ahlal jannati ya ahlan nar fayaquluna labbaika rabbana. Qal fayuqalu lahum hal ta'rifuna hadha? فيقولون نعم هذا الموت فيذبح كما تذبح الشاة شيء مستران لازم فيؤمن هؤلاء وينقضي رجاء هؤلاء تمام الحديث وبساتين سنوسي بين تبصر بين وسي أنس بن مالك رضي الله عنه قال si Anas ini ketawat tabi darajatan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun dia maghidma magkhadim si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sahabat ini bus ini ko hadis ini pinna bisara pinna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'ta bil maut yawm al qiyamah pinitek lesel law kiamat pinna inenan kamitin pagtakot ng law kiamatin kaannahu ubus ko pinna bustan ko bustan kambing kambing mahap niya amlah men amalin mana pang may kinakan si asin tin maasin suwero man sin amla subay hasan di mana hasan hap di hap bentuk dan mandaran ini kambing le bustan ene in kemete pinatek kresel law kiamat yene in kemete man abdu pinagbaran alaikumussalam pinagbaran ni ko bustan ene kambing ene mahap inudam yan kibas yan ko ito yan ubus fayuqifu bainal jannati wan nar pinetenge pinebetta dia ne kembingnya dia ne kemeteiman ko sa kembingnya sa antara narka do surga do narka samia ubus thumma yunadi munadin pegla ine selet enel hatmian sa antara narka do surga ene in kemeteiman saben baranen ko pinalo ko bustan kambing ubus meglingan sila si meglingan na daw siro sila yan insya sa mga tanong manusia hinapusan pinapatay Allah subhanahu inena in kamate hinapusan puwas ang malaikat hinapusan pinapatay yan ubus yan pinne summa yunadi munadi meglingan na singa meglingan sedih yunadi meglingan sila sebutkan malaikatin matiin kemon seru abdu meglingan sila sa meglingan sa meglingan sila dimbawa sa Allah subhanahu wa ta'ala summa yunadi munadi fayuqal ini bislan open na kam meglingan sila Allah subhanahu wa ta'ala ya ahlal jannah open na kam manusia dari asurga ubus meglingan Allah subhanahu wa ta'ala inganan siya payaquluna na payaqulun betuhanin apin Allah subhanahu apin ini ahal jannah pin manusia dalam pin Allah subhanahu wa ta'ala kam manusia dalam surga ini us payaqulun misara siya manusia labbaika labbaika rabbana wa labbaika rabbana okay pin sebenarnya nambung siya awa pin Tuhan kami wa pin ti apin kami sambung labbaik tinan terima kai pin tawag boleh pin mian قال فيقال إن الله سبحانه وتعالى كتوهامي بين ين بين ميان فيمارو بين هل تعرفون هذا ميان فيمارو بين بيتو كتوهامي بين بangsin yan بين malaikat بين manusiain naam ina binin awa bين ina bين bahasa in kemetei sabiya ko bustan kimbing mian pinakita sisi us summa yunadi munadi ubus meglingan sa balik meglingan sila Allah subhanahu wa ta'ala sila ilanganan ya ahlan nar open na kami manusia etin dalam surga etin sa isali dalam narkai sa isali pinakite ilanganan sa isali ilanganan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surga dok dalam narka payakulun pem dalam narkain open na tuan ka awa pin na way pin pinakite pin
Fayaqulun hal ta'rifuna hadha? Kita kami pindah bang sini yan. Kabinet tad emelis pinagita si sisa antara narka ng surga niya. Pende awe edem pendin kimite. Kaya na hadha al-mut. Ubus tagsamian. Lain na si tikit isang tarade. Narkain mayam ne, narkain mayam ne, asugan na mayam ne kisimian. Ubus payudba. Paglay samian, edipin ne. Sinumbay na yan. Ubus ng sine sinumanumbayin. Payudba. Sinumbay na pinay. Sino yung sinumbay na yun? Kumustan kimbing na yun, kimite. Ubus lain na yun na mati. Rasa lain na mati, sinumbay yun. Payudba, kamayudba husyad. Kung pinay tal asal panumbay, yan ay kimbing niya. Kung panumbay ito sa amin na sa kasi. Iyan ay sinumbayin, yan ay kimitein. Sinumbay iye, kwe, panumbay kimbing niya ante sa amin. Ubus, iyan, pag-us sinumbay, mati ini. Kaya amanu min haula, pagmati sa amin sa sinumbay, na hap niya. Pinikil-mikil dalam surgain, dok hap na wisam, pinikil-mikil dalam narkain. Dalam surgain, abdo, kaya amanu min haula, itinan hap niya asal salama-lama, pinigin-igiti mati, pag-ius na pinapati, kimititin niya. Iyan, inurin, ini asal maghap. At tamanan hap ni amban ano man kemon sedi amban yene dalam surga dok yene sumpa payam da Allah Subhanahu wa taala samia yene pegin semati selama-lama. Wayang kati urajaha ula dok demikian peneng nisab ia pengase-ngase mi dalam narkain bang sumian setinabang tek si tabangin pino sa dalam narkasanna dawur si urosien peneng ni si gaur na gunar gene selumo selama-lama pegin semati azabin. Bagaimana pesisi mati azabin at mati ubos at mansi azab. So kaya mati selama-lama pegye ini puas na kimitain pinapati kaya tinan sa amin alisan tara tikitera sa amin. Iya, namusgaran niya. Hanggang ang selama-lama walwadu billah dalam narka elum na selama-lama pegye mati pegye ubos na kimitain. Dalam narka selama-lama dalam ebot selama-lama demikian sa dalam narka dalam surga gina mati bisan pa sa ingi haplis sa dalam surga. Gini si mati yung apel stari yung perasaan sa men sa mabine pagye puas na yung kimitain pinapati sa men Allah Subhanahu wa taala. Ubus payud ba? Si manong bayayin sila. Nasiin pinne dil majhul. Kay pinne kituan bang si manong bayayin. Tapos wala sila nga na ibig sabihin kituan bukan na sedih. Malaikatin mati na kaya sila sa manong bayayin. Allah Subhanahu wa taala. So wallahu alam bangsa ingge Umar arasa penuin pagi Allah taala gay etinan gay ini gay megge mian ngan gay meglu uge magano so ini ku adu pemete ini besar malaikat tembuali pinamati ke mati magtaos atau sumay ko sa ini samian gania asal Allah Subhanahu wa taala dahinang ni mian ini samian kinabahan sa besar dengan besar ini betain Allah Subhanahu wa taala menumbiin Allah Subhanahu wa taala so pinakita di samian pinakita we ini si ere antara dua alatnya. Na puas ang ban kamati malik naga niya. Bang na manusia in tepi puas dalam kamati dalam narkasanam gene mati selama-lama bisan sa inge peddi azab de wal yadu billah tag sa puas na intimate nga. Gene kisa dalam surga in bisan pa sa inge naim hap ni sare sa men gene se mati hap ni sare le sa ine pege kakal selama-lama gene se mati pege puas na pege. Karena sini, firman Allah Subhanahu wa taala puas ne limanil mulkul yaum. Sino na pinne basa nagmilik itong sino nagking ito. Tiyaw. Gano na siya. Bisaya sa barang-barang ne. Sino sa kapungan niya. Kagana sa amin nga nag-uusap. So ini tandaan tinan Allah Subhanahu wa taala kaya sa amin. Gana siya di nagmilik. Sino sa amin tabihin wa yabqa wajhu rabbuka dhil jalali wal ikram. Ayo. Si surat ini surat Ar-Rahman si waktu yang gana sedih dan buah-buah sa ini Allah Subhanahu wa taala. Pag-ubos gana niya sa amian ubos na kaya montigpes ne in kemitain mati ne dan buah-buah sa Allah Subhanahu wa taala metibihin ubos misalnya pina limanil mulkul yaum gana makasambong gana
Di si Fir'aun si waktulay sabihin na wakala ana rabbukum alala min abdu takna ako na pinito malingkyo antag Fir'aun nga. Di si Namrud kemon ni samin may kupari si zaman ubos pito si zaman ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Abu Zali sa bulab samin kemon ni may kafir may uli ka sino ba ningki ka ni mismo malaikatin nga na uus ni may kirin nga na uus samin nga na sa di hinanin ko atawa dengge si uktumente birmo wa sallallahu subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos pinalimanil mulko yawm gana mitibisara agana ya magkajawab kaya niya ubos inatahin ang Allah subhanahu wa ta'ala sa waktu yan thumma yattal Allah tabaraka wa ta'ala ila dunya payaman na dunya begini larak na dunya sa amin gana yan payaman ne fayaqul misal Allah subhanahu wa ta'ala ya dunya o kapina dunya dunya benta dunya lain siya mo may isinan sa amin may manusa ikim dunya na yan. Kaya na anharap, antag na pin na buhay, no atag at hikmo. Hadji taman ang tayo. Si scientist kami, folks, ini pinaghadji, tu sila ta dunya, bulak at wabuhay. Buhay. Buhay, bas kami, buhay ba? Report ba? Report buhay. So bang pinaghadji, ban kemon, Shooter din. pinaghadji man kemon, bisa pasingge, luha bulak, luha bohe amban bulak luha bohe amban bulak nasintag na binagbisar wallahu subhanahu wa ta'ala dunyahin pigi bohen turta dunya yene makhluk ni mehji pinakhaji tu ene aina anhar antag ni pin na bohe itag na pinakhaji makhluk aina anhar antag ni pin okay dunya antag ni pin na bohe dunya larak na abdu antag ni pin ni pinakhaji ata dunya ene bazar ubus antag na pinne buhay ano betel bisa ini orang si dunya mga antag ni kemo ni sinen ini pe ni se ano buhay ay na asjaru antag ni kayo hanu ay no sukanu antag ni kemo betel na madura na bugutun pin Allah subhanahu wa ta'ala pinne si dunya ay na umaru ay na muluk wa abdaul muluk antag ni kingin ug may kanak ni kingin antag na o sa nga paguan sabi ya ini tablak ni ene juk dembo ano yung makhluk man yung malakul na sine pinipetene dembo ano antag ni pinne si antag ni aina al muluk wa abnaul muluk wa aina al jababir wa abnaul jababir antag ni pinne may manus ni king may ano magbalingkaw lang taman malingkaw ni kuma di si Fir'aun sa misasi dug may kanakan din wa aina al jababir wa abnaul jababir yan may siya may kafir may dupang tamanan dupang sa amin dug may kanakan antag may marupang sa amin aina alladhi akalu rizqi wa taqallabu fi ni'mati wa abadu ghairi piniyo ni antag ni pinne meluta bukot no eme manusia ipun kun pinne yene ha pamarmaan di pinne rizki ko rabdo pagsinsin den sa miya ubos pagbutekas sinumbarin di pinne ako sa dia manap sinumbarin antag ni si tekule de ngindipendihan ni tiyo ya sang kakalapin sige sang kakalapin bili uli antag ni eri makalargunyain antag ni pinne si gani ang isara sa miya ubos limanil mulku milik nisab limanil mulku liyawm sini pini milik itu ngapin niya pala yujibu gana misara di gana makasamo pagi ngani mati ni kemo magsa neng kemo ano may manusia bisa dunya kemo sa men larak ni gana niya tebi lesi mian ene si waktu ya ubus mintelu samen tileo ne mintelu ni leo samian liman mulku al-yawm ubus pigi mintelu samian misara na sa maran Allah subhanahu wa ta'ala gana pegua me kingin di si Fir'aun gana pegua sa amin meto magdalo ka bulakin pero Allah subhanahu wa ta'ala metebin sa apin na kuitu lillahi al-wahid al-qahhar ana sadi kana metebin ina mabuas Allah subhanahu wa ta'ala maningirap duga na sadi ubus mian tigpes na kemon puas amban tinan lingan ne puas amban na bibitay na sa menano lingan ne bang sineme tigasin nga na niya ubus pegaro pin na niya ne tebbi sila sa metebin ko ito ako sa pinaramuha ko Allah subhanahu wa ta'ala ngani ubus patabqa aradun was samawat laysa fihinna ma yantiqu wala ma yatanaffas ma sha Allah min dhalik ubus gani bulakin itu lapis bulak samian ne
pitu lapis langit sa amin naga larak ne gani niya teki si Allah subhanahu wa ta'ala niyan yesa misara ya tak suara tak bulak bisan magnapas ya tak bulak gana teki si Allah subhanahu wa ta'ala etin ga ubus kemo larak gana niya ubus teki sige sa amin gana teki suane niyan awe teki sara numay kawalamanin وقد قيل تبكر 40 يوما وهو مقدار ما بين النفختين. Pergi tak nak pengalaran dunia ini orang ini tak nak ini si subjek tapi si pengalaran dunia ini. يوم ترجف الأرض كينا ini boleh? يوم ترجف الأرض tak nak dia tak nak tuple. Pengalaran dunia samia. Nubus qil Pimbisara mereka ulama ni bahasa, ini tagna pegla larak bunyamian, mati kemon ni abdu, mati ni kemon larak na dunya larak na langitin sama ni kemon ni mati ni, ubus pin mereka ulama ni tegelan nin 40 elew sa amin langitin ganya isini, sabi bulakin gana etinin lain etinin ina bakas larak niya 40 elew. Tekilan 40 elew ini antara tihub tagna leiduk ini tihub si kirwe balik. Iya. Jadi ini pengemat tagna alay si kiamat mian ini mian si kirwe. Ubus iya mian hinipusan nin tamanan nin tagna etinin tihub lay larak kemon nanggahin mati kemon isinin duk ini sampai pinapati ini tak lingitin sampai malaikat sampai kemitin pinapati Allah subhanahu wa ta'ala puas yemen kiamatin yuk yemen tamanan nen mian yemen tagna tiup inuit tagna tiup si tagna samian ubus peg ubus ne tikpes ne kemon yene manusia enggak larak ne kemon nian bunyahin duk larak ne isi-isinin duk putu lapis langit larak enggak ne kemon ne ubus maghandak ni sa balik abdu Allah subhanahu wa ta'ala pinikelum balik ko ini bekas pinipitay niya pinikelum dan pitip satu malaikat suwe pinikelum mo ini balik yene kemon manusia bekas pinipitay dehelo pembuli terus si kedua subjektivi si part tag na ben sab may tag na inuli emen pit tag na pengemat inuli magpapate pinapati manusia kinamat pintes amin dunia us si kedua ko itu balik penutebi kuenge ni sab pemekel dum Allah subhanahu wa ta'ala balik yene manusia amban dehelo si dembuli kinina Allah subhanahu wa ta'ala kuenge ni sab pemekel dum iye balik Allah subhanahu wa ta'ala us inin si kedua subjektivi kisah si tinene subjektivinin di ko itu kaifiyat ba'thul mauta kuinge pinakellum balik ini bakas ametin nansinin kita di mazhab Ahlussunnah wal Jamaah asal inin inutan bi puas ampan kametay tebi masih kita balik pinakellum balik abdu Allah subhanahu wa ta'ala ubus bagi mazhab Siddi may agama Siddi ke kahagan kina pangusta basa mati Umar dalam bulak na kakan bulak na menjadi bulak na gaane hagarip me menggimik kagarian pin garo pin azab dalam bulak karena makadal utalo pagus kita menjadi buhuk di mian samian pian bulan ni yan so bakas teke ko story so kata tenuku we ni ana do si alimin dokter ini yan manusia in tegelan dan dalam kubur mungkin menjadi bulak pet tabalik dalam telung bulan hatu ini dah boy si me kame si fox me sama me dokter sama anu ga walwala ko so dalam telung bulan ubus pinne niya me di story pinne kita lau kita dalam kubur si pebelik si azab abdu dalam kubur si rupinain niya me olet itu besar pinne baitu dud me olet ga niya olet dalam kubur ngagat manusia me lumemete yang kanya dagam tinalo sumegua sine olet sume asal niya olet sine olet mamangan ko na abdu yene baran nule menjadi olet
Iya. So bang lai olet dalam Quran nakanya. Makin dia menjadi olet, ni olet bang baran oleh dalam buhuk ni sama us menjadi olet ya. Us penaliman wallahu alam kata tu tepesti ko so pegegeko si song ubus al ne enuren na do sama tini ya. Peg ubus pen menjadi olet baranian kemon magkakan kinakan olet niya. So amban baran dari itu kemon magkakan kinakan. Ubus peg ubus magkakan kinakan te bisa dembuah. Takakan mo dembuah men kemon ini pusan buhukin. Ubus si dalam ini, si dalam terlumbulan tegelanen, ubus ini mangga, ubus kena kanin metuntangin ini pinne aku sana ada di sini, me tulang metuti. Ubus menjil, puasa mana menjil bulan kita. Nangkan lagi TV, pinain pinna me olet ka. Ben nasa olet lesu me gua boleh ambang barante buk le umar, oletin. Sebang olet lain pinta ngakat kita ka, gani ale olet. So magwa ulit yung menjadi lay ene barante lehetin ang pagepuk ne naman bisa angkan manusia yang menjadi dalam mangmati asagi menjadi pag na asay menu na asasi saraan ng kumatak na do kasal gebe sanda to baunan bago man mabagsin na bang kay di bisa bajo puro-puri bakat sa amin sa bang buhok ne nangkan asal subay sayen tigilanen nila tulungulan pen alamian makin ubus manusia in peta etinen mencari bulak sama balik. Nasi, nakan bepiti bisa namin sa didiki, biyan manusia in bang mengge magkakarin, bus terupin di kita dalam kursus nuki mencari bulak. Duga na lesa kata dia sama ada ni, nage mencari. Dia mencari, bang kita harus semua jamaah bisa mencari bulak. Tapi taruh nasi ini nalaikum salam. Masih etinen kita pinapanjari balik wa Allah subhanahu wa ta'ala. Nansinin binisrat mekutin kue inge pemekel lumbalik kasat Allah subhanahu wa ta'ala. Kue inge kita pemekel lumbalik wallahu subhanahu wa ta'ala. Managna sualin ang bansimalik. Yung kembali. Kue inge kita balik. Pepitro bisrahin. Ano tibirin sosya pepitro ano sa amin bisrahin. Mian sualin pegi kona pita na pegi kita betul naman kita mengaji. Karena kita sa magkakali. Kami mian asal me expert sa may ilmu yan, kung si Omar, kung si Waib, si Fox, mian asal basin ti Kevin may pag-istoy sa amin. Tibi dukat sa amin, pag muzakara, tibi abdo, kuing gaya kita pinakel, pag iso asal ilmu tandi, gaya kita manjari, wa pining salama-lama, gaya kita kel lumbalik, ang musulman sa mga ay. Muslimin, mu'minin, asal masih kita, ubus pinapati, wa Allah subhanahu wa ta'ala, ubus dalam bulak peta-peta, ubus masih kita, pinabalik, barante na po Allah subhanahu wa ta'ala barante ni. Hininangan kita baran matin ilmu ini tasalano. Hininangan kita baran Allah subhanahu wa ta'ala baran seddi ne rumen ne ko barante ene ko tuini. Sumego hininangan kita balik Allah subhanahu wa ta'ala. Saya ulit sumana. So, nawatin iya rin nawatan na ilo. Matak iya bentuk manusia, kue itu sampai si kalau akhirat iya rin nawatan. Sini pe. Ubus pengen ulamain bian ko bisa sa sumamian de ku inge pemekel lum kita hembal. Korek ko sumamian saya ninangan kita balik. Ninang kita balik ko Allah subhanahu wa ta'ala ko parantuin. Tagna bagi sikira sa amian tik pes na dunyan mati ne. Awe lumo ne manusia balik ne aga ne pinekel lum ni sab kita balik. Maghandak ni sa Allah subhanahu wa ta'ala hininang ni sa kita balik ko ini sa amin ko tagna to muna sumamian. Kuinge yung gulaman thumma ba'da dhalik tikuwas pin ang banene kemetele ene kepeta menjadi bulan bersama manusia ene kiamat ini yunazzilu Allah tabaraka wa ta'ala min as-sama'i as-sabi'a min bahrin yuqalu lahu bahrul hayawan ma'uhu yusbihu mani rijal. Ini tagna pengihinang Allah subhanahu wa ta'ala kita mari. Yanziluhu arba'in Rabbuna tabaraka wa ta'ala muddat arba'ina aman. Pagi kita binatang kita piru 4 ini. Siang bulan 2 tahun. Pagi ini 40 tahun jalan
kita pinihinang balik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ano tibiraw, manante bi, puas pa ng banin, pinakelum kita balik ko Allah subhanahu wa ta'ala. Pinakelum kita balik ko Allah subhanahu wa ta'ala, kung ingay pangikulum kinenduman. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, samihan, pinetek ka pinne, Allah subhanahu wa ta'ala, amban ene, dia tak pitu lapis langit le. Ete, langitin, dito. Nabus, pimetekhan na inin, amban dia taan ene, pitu lapis langit le rasad. Ubus, ene pinne, amban buhe. Niya pinetek ka Allah subhanahu wa ta'ala, amban dia tak pitu lapis langit le, buhe. Pinte buhe. Buhe sa amin. Ina buhe din, yuqalu lahu bahrul hayawan. En buhe ilay, inenan pinne, wallahu subhanahu wa ta'ala, ina pinne buhe hayawan. Itin buhe hayawan, itin elum. Buhe elum, samang mahanan sa amin. Hayawan, hayi, ini elum sa amin. Ubus, ma'uhu, pinne buhe, ne buhe, pinitek ka Allah subhanahu wa ta'ala, lay, yushbihu mani rijal, kue pinne bustan ene, mendi lillayan. Ubus, tapi itu bustan mani, bustan mani iya na buhay pinitek ka. Wallahu subhanahu wa ta'ala amban iya na ditap tulipis lagi niya. Ubus, yanjil rabbuna 40 aman. Tegelan pinitek ka, ko ulah hiti bintil besar, ko ulan be, inulanan. Pinitek ka, ko ulan sa man Allah subhanahu wa ta'ala, amban dia tak pitu lapis langit, iya na buhay miyan, iya na buhay mani, iya na lamian. Ubus, tegelan din 40 tahun tegelan din. Sige. Gani kawain lo tek kasama gani pigdeng tiglan yanzil 40 aman ubud fayashqu dhalika alma al-ard shaqtan pigdek karetaan urata bulak etinen megdelem bulak ene rumian buhnya etinen paano megdelem bulak pedes megdelem bulak samya pesene megdelem bulak ini buhnya ramdo ubus fayadkhulu tahta al-ard paasek di dalam bulak buhnya sampai umabot pisi ila idhamil baliyah ini umabot pisi ini tulang nepeta-peta isi peta dalam bulak ini kita dalam bulak ini dalam kubur saya ini buhnya biasanya pi dalam kemon ke kubur manusia biasanya pi dalam ini ketolong-tolongan ini bekas peta-peta lagi patambutu bidzalikal ma amman saban ini buhay ilay huwa ni billahi manjari ni billahi ko bisumamian balik ini manusia balik dehi nang nabalik manusia pag seketek kaya ne menimian pidelem ini manusia sewaktu pesene pidelem ke kuburan sana ubus بأن كنت بسال الله سبحانه وتعالى بني هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كويسين كو بستان أولانيان كو بستان أولانين بانتك أولان ساميان بيسان pesaing mian awe ini sababan etinin pesene dalam bulak ubus gua me kutumbutumban sa bulan na demikian nene penetek ka Allah subhanahu wa ta'ala amban dia tapet lepis langit mian pa pesene dalam bulak sampai umabot pisi na yan katulong-tulongan metele manusia metele ubus amban sampai umabot lai gua balik nomok belai balik amban saban boy mian ini ketulungan enule manusia amin itu menjadi balik mian kuat tagna mian saban ini boleh penetekka wallahu subhanahu wa ta'ala ubus petekka lai dalam mian patastami al-idham wal uruq wal lu'um wal ash'ar fayarji'u kullu udwin ila makanihi ay kuda sa mian umabot pisi ini manusia dalam kulay ini pesene ubus pegpaano patajtami al-idham megbalik balik ne kemon ketulang-tulangan os megputuk-putuk atau peta-petain ubus wal uruq duk ohatanin wal luhum duk isile kemon wal asad duk ko balik ne ko asa magkasuan na balik sa kanan ne pita sa magkasuan na balik kino petinang manusia sa amin yan ko tagnanen ubus payarji kullu udwin ila makani
bisan pesaing ge talahanan binte manusia in mati itu selo dunya putuk-putuk dikepat isring kepat deken ditekso kepat sewisi waktu penetek ke Allah subhanahu wa taala ulaninin bu ini samian mian ini binin mian pesene pisi pesene pisi ini ametelai magkasuwa ni balik etin tulangin magtukbo ni balik isin magkasuwa ni balik kuitin kokin samian gana ni sa kwetag nga ni samian ini kwe bentuk kadang kelum ini terus kami وبص فيرجع كل أذن إلى مكانه الذي كان فيه في دار الدنيا بدار الدنيا فتلتئم الأجساد بقدرة الله سبحانه وتعالى وتبقى بلا أرواح فانتبه إن pengiran Allah subhanahu wa ta'ala in balik na kemo pagtek ka huwamen pasin na pis nilang bolak lay pirin si amitay le sa amin awe magkasuan ni balik tulang nin magtukbo na balik tulang nin isinin kuit nin miyan uhat nin kok nin kemon sa amin mag-asal balik na kuit ane kwentag natin pinpin ne kuya mitusin nun jainin ne ubos sumegua manusiain wa tabka bila arwah ino man etinin bangke ka elong gana nyawani balik kwentag nanin sa kompleto ni manusia yang kemon lain ni kuit nin lain ni matanin lain ni kemon ko bisa yun nga balik ni kemon sumegua gana nyawani gana nyawani man gana nyawani ubos pagnans inin Allah subhanahu wa ta'ala kabayanan mian gana atin magkabay ani gana inune magkabara si ini kabayan ito hinang ne ubos na hinang ne balik manusia sumegua gana nyawani gayal lumang pag ubos ng sinin hinang ni sabi edem buwa bangkway ine pinisad pekelum ne ene manusia inang namian garangan kue Adam alayhi salatu wasalam demi ke Adam tagna inang wa nilok tangan sa miya us kemon kompleto us gana ine gani anyawani us buo ni sa ine gana sa miya demikian kita sa inin pag ubos si pengahinang Allah subhanahu wa ta'ala sini sa amin ene si kelum si kerwele gani anyawati gaelo ubos pagigani anyawani magkabayaan ni sa Allah subhanahu wa ta'ala ubos pilinian nyawa dokter asal balik ko tagnan walhasil nan sinin si kira-kira in kita bi mate ko pelinsi umami ate ibe pa busrane njawahin dok jasarin ga nagtu abdu payabang peti nagtu la dalam kumar abdu pagpahinang na si bisalinin pagpahinang wallahu subhanahu wa ta'ala banglai nyawahin dok mian baranin magtus elu nabukit tibi manusiain bang nengana nyawani mati ini walhasil gay megguna baranin abdu megurahin nyawahin mingkisaya gay mekeles sa baranin mekelesain nyawahin sa amin nansinin yan bagsikene ubus manusiain elum so kania nyawani manjani negara nyawani inang Allah subhanahu wa ta'ala ubus puane mekelum ambanene ampat malaikat le balik Allah subhanahu wa ta'ala mekelum tembua dan sidin tiyaw tiwi sab si Malik bang sine tagna pinekelum ne bang sine okay suali ay si Malik sine tagna pinapatay mo bin malaikatin nagito si manamay nagito sa situ natin sipin nan sinin ang panapatle mekelum ni sabi balik Allah subhanahu wa ta'ala mabalik ang patle ubus nan sinin sino man kana pinakelum ni ang panapatle kabayan Allah subhanahu wa ta'ala sinin pagke manusia ipun dan elum nagania nyawani ubus sine tagna ilinganan we ne peglingan elum yene mga larak dunyahin
Harusnya. PGI pun dilarang dunia pun nama sama dia. Ilinganan ini pengalaman dunia itu. Tiup terus. Doben pokok ni semua tiup na sa amin. Ya Israfil. Ilinganan paglingan neng yung malaikat. Hello. Kandak Allah subhanahu wa ta'ala. Hello. Ina bisranan iltaqi as-su. Niyo ko peng na balik. Pagkalum ne. Berarti na kada so ni balik ka. Tinaki balik ka. Hindi benduan ketua. Si tiup si kedua si tiup kedua. Tada istorya part ano man umat tiup si tagna tagna da ano tiup dulu. Si kedua pin iltaqi as-su. Tinakni balik. Dua hati itu sudah nambah ni sa ano sa niya. Nubus iltaqi as-su. Bayamurahu. Pikirnya kan Tuhan siapa ya Rasulullah apa? Pikirnya, pengen sebenarnya. Sokop dari sampai ini Nabi siapkan le. Pinasok dia buat ada si ene nak tinuk dia lumia. Pilih sab, ubus, pilih, ubus. Pilih ene si beliau itu surle. Mian pilih si si tinuk dak tinuk mian, ubus. Suri ne ke tuan TV, suri ne kue pilih kusi kam dalam ne kue tini upian nak luang ni sih nak luang be abu sih nu sih dah pernah tiup ne pin demian. Ubus surin kanun min nur fi astab ala adad arwahil ibad. Sur le kue tepin kue alamin yang penting nak tiup sana. Ubus tiup le, nak tiup demian. Nia kemo setiap tegaluang umar tegaluang. Ubus setiap dembua alwang lei dembua isap nyawa manusia ini namanya. Setiap hajar man dikit-dikit hati kini opini man dikit-dikit. Kalau magsau setiap dembua nyawa dembua isap lawang. Penena sinin Pa'awalu ma yuhillahu tabarak wa ta'ala Israfil. Ubus wasur qarnun min nur fihi athqab ala adad arwah al-ibad. Awal ma yuhi Allah subhanahu wa ta'ala Israfil. Tengah-tengah pinakil balik Allah subhanahu wa ta'ala. Ambanyan malaikat empat lay yan Israfil. Ini orang Israfil pikilum tiga balik subay ni hop ko pin balik. Ini tiyup nun ene karna mian. Ubus tiap-tiap mian dembua pagtiup na sa mian peg palayang ini peg suara ini napas na peg pagtiup na sa mian pegua kemon amban ini lawang tiniup na mian kemon kanyawa-nyawahan makasininang Allah subhanahu wa ta'ala. Ubus pabalik pisibaran makasinang na mian pabalik pisibaran yene abdo makas ene hinang na mian. Ubus amban sa manian mihane nyawahin kemon nyawa si dua Omar dia magsambi nyawa dia dua Abdul Malik dia magsambi 10 milyon Abdul Malik Abdul saman cuai pok saman asal nyawa no si Omar eron nyawa no tujunya dia magsambi amman sini kawasi Allah subhanahu wa ta'ala. Bos nabangdumen selap Israfil gerak Tuhanin yene nyawa yene baranmian selama-lama dia elum sumegua gay pegua nyawa le Omar sementara gay kita tiup pagi elai pinondo wallahu subhanahu wa ta'ala dalam ini dalam matnya. Namangkin bauna pegua dinak tinihu po Israfil Allah subhanahu wa ta'ala po Israfil peg tiup pegua kemon nyawa bagas sininang wallahu subhanahu wa ta'ala pisi baranne kene-kene eten mole baran tujuh pisi baranne sami. Ubus pada istami al-arwah kullaha magtipon na sa amin awal ubus pine pag sikene tetihup sa amin o Israfil balik etinen nganak-nganak kemon na nyawahin kilikene pine mihabaran na sa amin mihabaran na buat pisir buat sa amin. Waalaikumsalam. Ubus elum na manusia elum na balik manusia
Elum na balik manusiain, ubus idinin. Manusiain, dumen haja pinte pinikelumin mu'min. Dumen haja pinikelumin kafir. Dumen haja pinikelumin samen agama masuk. Kemon manusia muslim mu'min kafir samen ma pinikelum balik wallahu subhanahu wa ta'ala. Elum balik manusiain, ga ilepas wallahu subhanahu wa ta'ala, yene orasien bang manusia mengge menurut pengandakan dan gak gene pinikelum mereka. Pinikelum balik manusia nomor. Sinuktuyen tidak balik des ina nyawanan wallahu subhanahu wa ta'ala serta ia nemen bustan panghinang nehin dinat tinihub ang malaikat mian pagtihub ina bungkal ne balik ina kwe pinne kanahal ye kwe pinne buenian ina ikahan sa man nyamain pinne si nganak-nganak si kemon na bida mo bu Allah subhanahu wa ta'ala ikahan ina manusia itinang nin mga sa inyo gay magsambi-sambi asal pisi nyawanan depuunan pisi herumen depuunan ubus mian nabuhain sa mian gay tipis ramu elum na balik manusia. Ubus pegelum ngandak balik Allah subhanahu wa ta'ala si malaikatnya. Hendak balik Umar Allah subhanahu wa ta'ala si malaikat mian pinne pi ko pi bangko kita si pinne si lahat mer atau pi si mian makan mian Allah subhanahu wa ta'ala tungan wa ya'muru Allah subhanahu wa ta'ala Israfil an yaquma ala sakhratin bi baitil maqdis wa yunadi bis sur wa huwa fi fihi qad yataqama as-sur إن الله سبحانه وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي بمكان قريب ويقول إسرافيل في ندائه أيتها العظام البالية واللحوم المتقطعة والأشعار المتبددة والعروق المتمزقة لتقمن إلى الأرض على المالك الديان ليجازيكن بأعمالكن. Iya, doakan Allah Subhanahu wa taala si Israfil mia, Umar. Elum ne nagkasuan na balik nyawahin. Dumen ne rinaak nihub pagit lain ni keman nyawahin. Sumer na misara. Nirak misara ayan na malaikat mian wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sini binarog misarahin. Yene manusia bakas me temian elum na nagkasuan balik nyawahin. Sumer umar dumen depende elum tu si daru zikir. Dumen ne si Besilan, dumen ne si Riyad, si ine si etine lahat sedih si Allah kiamat ni. Dumen si hotel, dumen si pundok, dumen si sayara, dumen si ine, sebelai. Sainggit kekilan manusia in elum nansi beun dalam surga atau dalam neraka. Nansi ini. Tegak biro besar. In Allah Subhanahu wa taala wastami. Ko itu pagilehom Pilipino. Wastami yawma yunadil munadi min makanin qarib. Ini besar ini. Dinago Allah subhanahu wa ta'ala pagkailan pinan na pinanggilingan ng kam ko ito. Ini sa tapit pinanggilingan sa amin si kam malaikatin. Sa tekele bitakalo kemon manusia melisen sila kematri. Anta. Allah subhanahu wa ta'ala ine bisara malaikat miyan. Dinago Allah subhanahu wa ta'ala binisaras iye. Si manusia melumian. Ko ito pinne miyan o pinne kaam tolang bakas peta-petahin ne. O ka am isi bakas putuk-putuk kinakan uletin ne. O ka am etinen mian ohat o kam kok o kam kemon na sam di sana nama inu. Ini para leta peranti ni. Pinne Israel mia, pinne ene Israel mian, ko itu pinne latakumna, ko itu pinne usak ni kam. Usak ni kam. Lumengan ni kam. Ilal ard. Pisi bulak. Sine hinarap bin Umar alal malik ad-dayan ini pineh hinarap bin pisi mula hinarap bin Allah subhanahu wa ta'ala wa puasa ini supaya pineh liujazikunna bi amalikunna supaya pineh kiteuhan bangsin ni pineh kamhap hinangan ni manusia dunyai supaya kam kitok keurungan etinan ini tumbas Allah subhanahu wa ta'ala
mahap amal ne rukmen ne kam ka turungan ae sabana inang din bagi malati din bikin rukmen sab kitungbasan Allah subhanahu wa taala si ene inang amal sama elum begitu gana ni ana sin mate yo ma puas na kimetei delu puas na kimetei na pek puas pemekelum balikinin gana na kamate puas na ene apen delu takna ubus inin etin elum salama-lama dengan adanya dinak nekite pi lumengan hinarap hetine paharap sa Allah subhanahu wa taala ngagad supaya kita ke urungan wa Allah subhanahu wa taala tungbas ine bakas kehinang tetu mahapin ine bakas kehinang mo tetu sa malatin gani lepas Allah subhanahu wa taala song na pungurung te sorsi mekulum kita na mekulum kita sa amin ubus فإذا نادى إسرافيل عليه السلام بالسور خرجت الأرواح من أثقاب السور فتنتشر بين السماء والأرض كأنها النحل يخرج من كل ثقب روح ولا يخرج من ذلك الثقب غيره فأرواح المؤمنين تخرج من أثقابها نائرة بنور الإيمان وبنور أعمال الصالحة وأرواح أولاد الكفار أو كافرين تخرج من وأرواح الكفار تخرج مظلمة بظلمة الكفر والعياذ بالله والأرواح قد انتصرت بين السماء والأرض Peglingan Israel samian peluas na pinnekaan ene ko itu Israel men kue ene buenian peluas na man kemon ene long nian nyawahin salidu mu'min du kafir peguha amban ene sumbian ene nyawarin ubus antara dua makhluk si antara bainal mu'min wal kafir ine pegbidan nyawanin bang peluas amban ene peluasan pilihan nyawanin mian si waktu tinihuk tinap wallahu subhanahu wa ta'ala awat tidak peluas dawa Israfil na menyawamin at tinihok sige peluas pegbidan nyawa kapirin duk mu'min nyawahin mangpeguan na ang bansun pelihan na miyan pinesi mihabaran ne pegua bang nyawa mu'minin sinag sahaya yene ang mandelemene pelihan na miyan ubos peg nyawa kapirin isa lindem tabanan lindem pegua ang mandelemene miyan amban ene penyo panimian ubus miya maran dan pipas kesebaran. Iya. Binuri liman etinen sahaya yesab ene kepe saya kepagpercayane siok tuk elum neme to sinunyahin ubus lindem tamanan lindem sawan ene kepe kupur ne maksiat den metu sinunyahin siok tuk elum ne pide kelum ne wallahu subhanahu wa ta'ala sidun samin. Thumma تدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد فيدخل كل روح إلى جسده الذي فارقه في دار الدنيا ساميا وقت بسرعة المعنى مستكين في نبالك والله سبحانه وتعالى نكسوا نبالك إن نواهن برانن kasi waktu magsapit to si dunya bakas magsapit Allah subhanahu wa ta'ala to si dunya ubus niyan pine supaya basa keurungan kita bi price keurungan tung basa Allah subhanahu wa ta'ala ubus lai nagtipod ne kemon manusia man umar pagye elum ne nagtipod ne sa amihan ubus Israfil ga pereheng ngelingan dinapetipon pine paharap sa Allah subhanahu wa ta'ala samantara ga etinen ine kemon manusia in nagtipon balik kwe ke magtipon na matusulungan sa amin elum balik magtipon na si Abdul na si Al-Kiamat li ubus miyan nagtipon na sa amihan suwek tuyen nagtipon na manusia niya elum na balik nagsekene dinagpeluas we yene miyan malaikat miyan pina si aelum nabalik fa idha kharaju min quburihim kharaja ma kulli insanin bi amalihi
alladhi amalahu fid dunya. Nagbuwan na rin kapan sa pagkakabit. Teguan ang bantalam ko na pinagkalam ng Allah subhanahu wa ta'ala balik magkasuhan na parang jamanan ine niya tibuone kekayaan ni ang bandunya. Tibuone. Ine tibuone manusia may sige na lumaki. Amma. Amma. Nabangbit na may lumabungkalo. Nayan ito. Nabangbit na may jeep. Niya pinte me anda hapdende atau me bata-bata besamian do elle sab demikian samian ini gene te boleh pasti fayakhruju ma kulli insain amal amal sa ini sembahyang na do zakat ne haji ne puasa ne zikir ne pengaji ne pagbasa ne Quran ini mente boleh tuju ini Ewa ang bandalang wala sa amin harap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, enggak ada niya. So, ang sinin ka na tibis na to. Enggak na tibis na sumay sinin, may kapanjapanin, may andahin, may alayin sa amin, enggak tibis na sumay. Si tiap-tiap manusia tebonin amal na pinitibonin. Amal hap ng amal lang. Pero tebonin. Ubus, bang pinnek kinyan ipunin, mutian ni Rabbi, wa amila amalan saliya kana anisu fid dunya. ويكون أنيسو إذا خرج من قبره يوم حشره. Demikian bang pendekinian tuselo dunya sampai teboone magdalam kubun ne kipenhut ne tujutuhanin demikian pe ine pegua ia amban Allah subhanahu pegua amban dalam kubur sewaktu pendekel lumbarik Allah subhanahu wa taala teboone bisa bi ene kapan ene nang ne maple ini tanda kepenutan tujuh Allah subhanahu wa ta'ala. Bang manusia demikian tebohan yang dalam kuburin kupur maksiat. Magkerupangan. Itu sini tebohan pinaluas si Allah subhanahu wa ta'ala dalam kuburin. Di tamban dalam kubur si tebohan parap si Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bayuan kerupangan tebohan. Gana depas. Amban iye samian netinen mian si waktu iye ini pinetuhut pine balik ya Allah subhanahu wa ta'ala. Si dalam ini masak ini selok kiamat lagi. Ubus pini kita peguan. Peguan deh ila etinen ila edeng harap sini abdu ila rapin Allah subhanahu wa taala. Ubus pegla ini tipun na malaikat mian miqdar zamanul hasr. Kuinggi tegjalan manusia indik tipun lai umar mengakat penghukumnya. Miqdar zamanul hasr. Kuinggi teggelan. Gapana abdu narga, gapana surga, gapana luma, gapana ini sumegua si bulak. Itu yang bulak kipenten samia. Wallahu alam si haji besar seperti selalu kiamat. Dibanding dunia. Bukan dunia. Us kuinggi teggelan ten ngagad lai. Makin tek Allah subhanahu wa ta'ala harap itu makin tek us ini ipunin hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yuqalu wallahu alam. Allah subhanahu wa ta'ala mengetawanin pembe kalau mana sesuai dan buang ban me bian gantaan de mereka ulama ini pembe innal wuqufa yakunu miqdar 300 sana min sinin dunya. Tajjal. Pie 300 sana. 300 tahun. 300 tahun kita ngangkat lai dalam kepada Allah sama gana turun gana itu. Gimana? La khabar yatanazzal wa la khabar yasad. Si dalam 300 tahun mana bukan abisara Allah subhanahu wa ta'ala periyata bukan nak periyawatan ngangkat aja manusia. Nak dipikir kok bang manusia kan amal nanti baru mulai. Bang manusia binawan yang dalam kurban perwas ini dan kurban maksiat ini. Ini samia. 300 tahun kau gak niat datang untuk suka. Kad kathura ziham. Si waktu yan sisi magtek-tek ke dalam iya yan tek dalam pagagarin 300 tahun pagagan magtipon. Pala tasma illa hamsul aqdam. Gana takale soras malosa tekang manusia. Tepetipon magtipon. Hamsul aqdam, hams al-aqdam. Gana asati ubus hayari nadimun fima farratu fi min istizal al-qadam. Si orasian peguan yang petekka.
lo tepet dele telo to somian lo tepet mayan periata sa manusia ngakan bang sumian tekka dakan Allah subhanahu wa taala. Ubus si waktu yang ketauhan no si bibangan nun bang anak no bang sinegania. Gini ketauhan no anak no, gini ketauhan no anda no, gini ketauhan no imedat tuhan samian. Lo sa to tepet mayan periata ganak gete humaling ngakan bang ini peritek kasikun Allah subhanahu wa taala. Si dialam telo to tahun kita ngakan sana. Ini kalau mari. Itu tahun. Kuing, nabi ini per Allah subhanahu wa taala. Waidadat isakha yawm yafirul mar'u si mengtekkan lo kiamat ini tinggalan nih enggak ini sama enggak ada anak-anak kersamen kini sa mikil barande bang ingko kisik ni saben si weurs ini soros si waktu ada kala suma gua bang mu'min kau gua tebesaran lumian gua bang tebesaran lumian bang mu'min kau pen mian inunen mutian li rabbi tina ini binin tinalau ke Allah subhanahu wa ta'ala wa in kunta abdan mutian li maula muttabi'an li nabiyyik tarikan li hawa fama alayka al-yawm min hammin wala hazin hatta tarqal jannah. Si dalam 300 tahun kau ngakan bang mukmin gani atelesan bian sampai pesek surga atelesan lumabeli amban dalam ke perkala bian dari mukmin. Semua bang manusia maksiat temon yang kupur maksiat dan kedupan memati di dalam kubur ia dein lo sa tepet gete no andani siling no antak kesamian lo sa tepet pangat bang ini betek Allah subhanahu wa taala sih. Tapos ang pambihan ni apa kesate bi ni apa kesate bi ni angkat ubus na murah-murahan pang pain kita bi kimitaiten diatinan pinikel balik kita Allah subhanahu wa taala ini inyawatan bisuci yatinen nian tewote bi nian tujuh Allah subhanahu wa taala kita bisa pada dalam kubur. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.